Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ayudachumpis kushichichumpis mañashpa. Hatun Diosa, kanka mana allita ruraqpipish perdonaq, alli shunqu Dios marikangi. Kanta mañaqkunataqa hatunta huyaq Dios marikangi. Mantaq Diosa, ñuka mañashkata uyaway, kaparishpa kanta mañashkataqa chaskiyari. Ñuka mañashkata kutichiq kaqpimi, llakiwan kashpapish, kanllata kayani. Salmo 86:5-7. Kay versukunapika salmista kaninmi, ñuka llakilla punllapimi kanta kaparirkani, kanta mañarkani. Wakinpi kikinka, shuk sinchi punllata problemakunawan punllata charishkankichu. Ñukapish chayta charishkanimi. Tukuykunami chayta kacharinchik. Jesucristoqa ñukanchikman San Juan 16:33 pi kanirkami, kay mundupika llakikunata charinkichikmi, ichashnataqmi kashka. Llakikuna shamuqpi rikurikpika, maypitik ayudataqa chaskitukunchik, maypitik kushichishkataqa hapitukunchik. Ñukanchikta ayudaq chinallatik ñukanchik kushikunaqa Diospimi kan. Paymi alli kan, llakik kan, hatunta huyaq kan. Tukuy mashnalla payta mañaqkuna payta kapariqkunapaqqa. Apóstol Pablo 1 Corintios 1:3 pi nin, apunchik Jesucristopaq Diostaqa allimari kanki nishunchikari. Payqa ñukanchikta hatunta llakik yayami, tukuy imapipish kushichik Tayta Diosmi. Diosqa paypaq huyaytaqa imata mana pakashpa, imata mana wakichishpami tukuyta kun. Paymi tukuyta mirachin, llakik kanata, huyaq kanataqa kanpaq ñukapaq imalla ministikunata rikushpa. Ima mana tiyanchu, pay mana ayuday tukuypaqqa. Yuypi charishun, chay huyaq llakik Diospaq makipimi kanchik. Paymi kanpaq yaya, y paymi ashtawan allikunata kikinpaq ñukapaq kunata munan. Y paymi ashtawan huyaq kan. Shuktik shimikunapika achka kutin ñukanchik mana huyaqkuna, mana llakikkunami kanchik ñukanchikllawantaq. Chashna kaqpipish kanpaq hawapacha yayaqa kanwanmi kan y kanmantami sustarin. Diospaq huyaymi ñukanchikmanqa kushikuyta apamun. Chay kushikuytaqa mana rikuypaq, mana entendipaq shinami kan. Ñukanchik mana yuyta hapikpipish chayqa rikurin paqtanmi ñukanchik kawsaypi. Ima mana pasanchu, ima mana tukunchu, ima yangamanta. Ashtawanpish hawapacha ñukanchik yayapaq huyaypimi tukuy imapish paqtakun rurikun. Paymi ñukanchiktaqa yayashina cuidakun. Imashinami tukuy kay mundo kay pachapi paypaq rurashkata Diosqa rikukun cuidakun. Chaymantami ñukanchik yayapaq munay mana kaqpika shuk pajaritullapish mana urmaytukun. Ñukanchik llakikunamanta, problemakunamanta mañashpaqa imata ninata wakinpi mana yachanchikchu. Ñukanchik uku shunqullapi mana kashpaqa kaparishpa ayudachun mañakuqtaqa Diosqa uyanmi kikin ñuka mañaqpika. Chinallatik huchayllak Espíritu Santo llatinmi shamun ñukanchikta ayudankapaq, ñukanchik randi Diospaq munayta mashkankapaq. Romanos 8:26 pi nikushkashinaka. Yachayqa kaypika kanmi, Diosta mañanaqa mayvalikmi kan. Diosta mañanaqa kawsaypaqqa sapishinami kan. Ashtawantikqa llakikuna problemakuna shamuqpi tiyaqpi. Chaymanta kaparishun mañashun Dios ayudachun. Payqa kutichinkami. Huyashka yaya, pagi kanpaq hatun huyaymanta. Chinallatik tukuy kanpaq ayllukunamanta kay mundo kay pachapi. Kanpaq hatun kushikuyta. Chinallatik kanpaq ayudata ñukanchik ministikunapi quway. Ñukanchiktaqa amataq sakipaychu huyaq Dios. Mashnalla trabajaqkunata, mashnalla wakakuqkunata kanpaq makipimi minganchik yayitu cuidaylla. Cuidaylla ungushkakunata kishpichik Jesus. Samachilla chaykushkakunata, llakita apakuqkunata ayudapay. Sufrikuqkunata llakipay. Chinallatak kushilla kawsakuqkunata wakichipay cuidapay. Tukuy kaykunata mañanchik kanpaq kuyaymanta. Jesuspaq shutipi chashna kachun. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.